gavana wetu Arati na viongozi wote ambao wamekuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimiane namna hii, kama mnaniona, nione kabisa mnaniona kule nyuma. Your Excellency, karibu tena. Wakati ulikuwa hapa about 3 weeks ago, ulitembea kule South Mugrango, ukaja ukafanya maendeleo na vitu 2-3 na ukatuahidi maneno mengine, na barely 3 weeks umekuja hapa. Your Excellency, tunakushukuru sana kwa sababu ya upendo huo, kwa sababu sisi tunaamini ya kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Rais wetu, tunakushukuru. I want to remind you, Your Excellency, that the last time you were here and this very particular field ambapo tuko hapa tulikuwa mimi, wewe, Mheshimiwa Machogu, Mheshimiwa Zairi Janda na Mheshimiwa Alpha Miruka. Siku hiyo timu yetu ilikuwa kubwa. Hiyo wakati tulikuwa wachache. Nakumbuka tulisimama kwa magari tukasalimia watu, tukaomba kura zako, tukaomba kura za Zair na tukaomba kura za Mheshimiwa Machogu. Kidogo za Machogu zikawa kidogo, Zairi akaponyoka, mimi nikaponyoka, alafu na wewe mwenyewe Your Excellency ukakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. So this is a historical ground. There couldn't have been any better field ya kufanya Thanksgiving than this field, kwa sababu watu walijaa wakati huo sana. Your Excellency, I'm one of the people, wakati tulikuwa tunaongea na viongozi hapa, I'm among the people wakati nilikuwa naongelesha viongozi wa kanisa, niliwaambia Your Excellency kwamba mimi katika hii kampeni yako Your Excellency, nilikuwa ninaambia wachungaji ya kwamba I want to see how God works. Nikasema ya kwamba ukiupita itajua kuna Mungu. Kwa sababu ulikuwa unaenda kanisa unaomba Mungu tupitishe kila saa. Wengine wanatukejeli the other side. Wewe unaingia unatoa mchango, wanasema ya wizi. Wewe unaendelea kutoa. I just wanted to know whether there is God. And today, leo nikiona wachungaji hapa na viongozi wote hapa, nikiona Mheshimiwa Ongwae amesimama amesema Your Excellency the President, haye yake kuna Mungu mbinguni kwa sababu ya hiyo. Your Excellency, utaniruhusu ni switch FM kidogo tu, alafu tutarudi katika kwa hiyo Kiswahili. Abana wa minto yana bakwani naende mbuyamole naende omugambi oyo ikaranse tega buna achire na buna anyora muno ikaranse maye gari kwa murigere buna ko gocha iga ngora omuangete ona heremere ona ere president ya Kenya gento nge yora akora no ikaranse muno akora egento nkubatebya naende kingo kwana na maskani kyagero Mheshimiwa na Jafeth kwa kwana na mangana makongo sana oyo bono ne nyingima na bakwa mwa rero akebeke gusi amwe akeire boikoyo amwe akeire sobo oyo nero bwate kebeti oyo bono iga nere litoruru ryeito tugwetogeri tugukama ekeruta etugukama litoruru okuriebereri waliso yo monanda wali chinsi ya gaibere kwara kama ikiagero mwako oyo mapema sana tochake komo ngentereri bono iga koimukia mako igoro bono igo mwako mutangani emiaka nene ntora akachikura chirichinde yani etokwa tanse bosa na kura cheito chikali nyinge turi chikaunti ibere chioka abanta naende bayite ko chimutwe tochandeke totigarega chipara chete chiraba skuli chete chiraba buya na bantu bataranyora stima ncherero onko basabasa maskani na igoro mawote batokore gasiamo na igoro mawote bo Mheshimiwa Jafeth nga tokore gasiamo no Mheshimiwa Simbarati, and I accept ekiagara mechando te yo na ere governor aito mechando te yo na botota kiro kore gasiamo toi karansamo kobanga na kitoko enda kusaba chipara na inche enta etokote ya bana wa minto
Togo ikaransamo ochikobangana kitoko saba chipara omweshimi warati tokonyora chipara ekyo moto mabamura bachichisamba naende para igoro akera abantu baligererete toye babo ekiagara muna bono retu ikaransta omugambe no ikaranstega chiwiki isato chiaera na aligererie TV akaligererie mitandao akaligererie para abantu bagosamba basabe naende gentekio kemwanya bantu kiagara nere mwanya bantu naki ubugima boko naki nakwondereke gusikie kiagara taigwa egere muna barai toi gusema na bamito wake egere muna barai toi karansamo twakwana twatebania bana ba minto ereiga ende raini yeye to kunya kubangirana ngoma ete bono murai ngo chare muna bono tiambate yeye gentu kyo bosoku mono rero tware bochaga tuchi kusasi manyasaye libaga barai to kumerana toi karansa na gavana toi karansa na barai bonsi totebe emujagara noyo abarai bakomera batenga aya botuko na mambiende osuru kago tene nabwe mubangira gakona getawogeruru nyarebe kago tene nabu mubangira obuchinga ekera abarai buna babachirega etogo ikaransa samo twatebani egera umugambi yamanye turamo function ibune yetetageti twangusa kuchiga muntu tayo muna wana tuikaransa muntu tayo manyete nganje no mwishimi warati ngo senkene nkero eto ikaransa buya tokose kamo buya to tarora amanya ngo seka turamo gende kago cha kukwanaga amanye turamo nabarai ba minto koruazimio ninchi tura support y'umugambi yo kego ika 2026 naenda kero umuntu abeire president mwana arenge abeire iga aye moro kya moyino no mungaina aye moro kya maina nyako mwana umwanchete ararete ebintu byaye kego ka 2026 onyo tutaite kwemincha tweminche onyo tutaite kobero tobero lakini mono mapema tuchage kuimukia moko igoro kubangira na abana bagusi kuimukira ni emete kubogoliti nyimbo kubogolia mangane miyoro ngosali toleke gesako na inche na anchera ndire amangane yo mweshimi wa Richard Onyonga tokore gasiamo nyari bariga abante batagete amangana nyari bariga abante batete chipara na ino banyari bari ntaite mbatogi mono emo achore to mujumbe omanyete kubugatie bintu kweli ando nsi obisi ali asitogo chi abugatie bintu naro china abegere milioni 100 chiogosumwa amangana